Jambo mama. Jambo sana. Unaweza kutuambia jina yako ni nani? Jina yangu mimi ni Mama Riziki Wakenge Teresa. Unafanya kazi gani mu maisha? Kazi mimi nafanya nazoea kaenda natembea kwa hii kinga kubeba mizigo, wakati ile nachuruza juu ya hii kinga naingia Rwanda na langula vitu kidogo kidogo na kia uzisha hapa inanisaidia kubeba. Sasa mama, unaweza kutuambia nivo yako ya masomo ni gani? Mimi sikubahatika kusoma sana sababu ya hii hali yangu ya ulemavu. Nilisoma tu école primaire, nikaingia ku secondaire, nikasoma mpaka 4e secondaire, nikashindwa nikaacha. Nikusema hii kazi ndio nakusaidia kuishi? Ndio, mimi naishi kwa hii kazi tu ya kupeleka mizigo ya uchuruzi kwa hii kinga yangu. Na unafanya hii kazi miaka ngapi sasa? Niko na maliza sasa hivi mwaka 11 kwa hii kazi. Avantage gani ulishapata mwa hii kazi? Hii kazi ilishanisaidia tangu nilianza hii kazi. Kwanza niko na batoto 4 banaishi kufatana na hii kazi tu, banapata chakula, banasoma, wakati ingine banatunziwa kama bagonjwa kwa hii kinga tu na kupata mavazi. Lakini sasa siku hizi njo vitu biko saa habiende mzuri. Kusema muko na magumu gani mwa hii kazi? Magumu yenye tuko tunaanza pata, kwanza wakati hii pandemi ilianza ya corona, vitu vilikuwa saa vinarudia nyuma, bakafunga mipaka, hatukuwa naweza traverse Rwanda tena. Tunamaliza miezi 8 tunaikaa hapa, tulianza rudia tena, tunakutana vitu binakuwa empe nguvu, tuko tunaanza rudia makazi, lakini habiendeke kabisa bien. Niveau ya douane pale, douane yetu inasha kamata manani za nguvu kwa Sasa bengine unaweza kubakonseye nini benye banaweza kuwa bako nabo bandikape ama tu bazima? Unaweza kubakonseye nini na ubajikamate maisha yabo mkono? Shauri ndaweza patia bengine bamama balemavu na bengine benye abiko balemavu, bajikaze kutumika kazi, basijizarau kupitia hali yenye biko naishi. Bamama mingi kwanza bana bahati ya kwa siporte na banaume, sababu banaume siku hizi nao habana mamwae. Zaidi sie balemavu tunazoea kwa neglige sana na banaume. Utakuta mwanamke mlemavu iko na batoto, lakini baba yabo habasiporte kukitu, ye peke njo vyote. Sasa pale naomba bajikaze, batie nguvu ya kutumika. Malgré mwanamke mlemavu ana miguu, lakini mikono iko nguvu, akili iko, atumikishe bile. Kazi ni kazi, haiko tu ya kinga, kuko zingine kazi mbalimbali za mikono, za kushona, kusuka bikapo, kusuka nywele, vile vyote bali